Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Ulangan 22. Ajarlah kami agar kami mengerti isi firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi terang bagi jalan hidup kami. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Adi idahndu lembu, entah biri-biri sapih-sapih kam kala Israel pula. Ula pekulah-kulahdu la ietahdu, tapi tangkap tegu man empuna. Tapi adin dauh ingat empuna, entah la ietahdu ise empuna, tegulah asu-asuhan kurumahdu. Adireh empunan daramisa breken man bana. Bage kalah perbahandu adi ijumpaindu kalde. Uis entah kai-kai sidebanna si banci jadi bene ibas sapih-sapih kam kala Israel. Adi guling kalde entah lembu temandu sapih-sapih kam kala Israel. Ula pelepas saja sampatilah ia petedis asu-asuhenna mulihkan. Diberu la banci make pakaian dilaki. Bagepe dilaki la banci make pakaian diberu. Sabab nembeh ate Tuhan dibatandu mankala si ngelakoken si bage. Adi jumpa kam asar peri idas batang kayu entah ibabo tanah. Indungna sangana engkremken naruhna entah anakna. Ula tangkapndu indungna Banci ibuandu anak peri tapi arus maka ipulahindu indungna. Maka gedang umurndu ras malam atendu usur. Adi ipajekendu rumah baru. Arus maka ibandu bide ngkleuti tarum rumah Adi bage lakam salah adilit gia kalak mate ndabuh idas nari. Ula suan sinuan si deban ibas kebun anggurndu. Adi isuandu laban si ibuandu ulih anggur entah ulih sinuan si deban dai. Ula tenggalakan lembu radu raskalde ibas sada pasangan. Ula pake uis si iban tenunan wol campur benang. Tama rambu-rambuna ibas empatna suki pakendu. Undang-undang karena perjabun. Banci jadi lit sekala dilaki ngempoi sekala si nguda-nguda. Tapi hidungna lanai atena bagen daharanan dai. Maka ibahanna tuduhan palsu karena ia. Alu ngatakan maka lanai bersih diberu sanga ia arjabu. Adi jadi bage ibuat orang tua diberu lah spray si kena darah sanga kala enda tang-tang na arsada kula. Icidah kena mandrunggun pemimpin-pemimpin kota Jadi bukti maka diberu bersih dengange sanga ia arjabu. Bagendalah nina bapa diberu Kubere marenda anakku erjabu ras dilaki enda. Tapi genduari lanai atena bage anakku. Ibanna tuduhan palsu karena anakku. Alu ngatakan maka anakku enggo cemar maka ia erjabu. Tapi enda kap tandana maka anakku la cemar. Nehanlah bekas darah ibas spray sanga perjabunna Kenca bage ibuat pemimpin-pemimpin kota lah dilaki gelah ibal bali. Pemimpin-pemimpin kota denda dilaki alu 100 duit pirak. Janah duit ibreken man bapa diberu Sabab enggo ijuruken dilaki sekala si nguda-nguda kala Israel. Ibabo si diberu tetap ka jadin daharana. Janah labanci isirang kena sehmate. Tapi adipayo tuduhan janah lalit buktina maka diberu lenga cemar. Ibaba pemimpin-pemimpin kota lah diberundai ku lebe-lebe rumah bapana. Gelah ije ibenteri anak kutana ia sehmate. Sabab diberu enggo ngelakokan perbahanan si erbanca mela akap bangsata. Arkiteken ia enggo ersada kula ras dilaki ope erjabu. Sanga ia tading denga i rumah bapana. Alu bageme ibersihkendu kejahatan si bagenda rupana. Adis kala dilaki itunduk sangana ersada kula ras diberu kala. Arus maka duana ia ibunuh. Alu bageme ibersihkendu kejahatan si bagenda. Umpamakanlah lit skala dilaki tunduk ibas sada kuta sangana ersada kula ras sekala si nguda-nguda si enggo ertunangan ras kala si deban. Babandulah duana kudarat kuta benteri alu batu ngayak mate si nguda-nguda arus mate sabab la ia serko mindo penampat. Aminna gia ia lit ibas kuta dengan banci minter ibegi kalak. Dilaki arus mate erkiteken ersada kula ia ras sekala si nguda-nguda si enggo ertunangan. Alu bagema ibersihkendu kejahatan si bagenda. Umpamakanlah lit sekala dilaki perkosa sekala si nguda-nguda si enggo ertunangan idarat kuta. Adi bage si dilaki ngenca ibunuh. Si diberu la banci ikekaipe. Sabab si diberu la arbahan dosa si patut iukum mate. Soal enda serikap ras sekala si ngerigep dengan munuh kala si deban. Dilaki perkosa diberu si enggo ertunangan ndauh ibas ingan jelma nari. Maka adi serko pe ia mindo penampat laboli si nampatisa.
Umpamakanlah lit sekala dilaki terdat memperkosa sekala si nguda-nguda lenga ertunangan. Arus maka igalari dilaki emas unjukan 50 duit pirak man bapa diberu janah diberu jadi deharana. Sabab ipak sana si nguda-nguda ersadakula ras ia. Labanci israng kena diberu asa gedang geluhna. ICP labanci jurukan bapana alu ersadakula ras dehara bapana. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Berkatilah kami selalu ya Bapa. Amin.